Posljednjih nekoliko godina automobilskom tržištu donijele su poplavu automobila iz SUV segmenta, a gotovo svi veliki proizvođači automobila imaju barem jednog predstavnika u tom segmentu. Da ne bi bio izvan trenda, a i da ne bi ispustio značajan dio tržišnog kolača, Citroen je proširio ponudu upravo sa jednim SUV modelom. Naime, saradnja sa japanskim Mitsubishijem pokazala se plodonosnom, pa je tako nastao model C4 Aircross. Ipak, radi se o izvornom Japancu koji je dobio novu evropsku uniformu, tačnije ispod Citroenovog dizajna nalazi se čistokrvni Japanac. Model Citroen C4 Aircross tehnološki je blizanac sa japanskim modelom Mitsubishi ASX, koji kombinira francuski stil i eleganciju sa japanskom tehnologijom i preciznošću. Zahvaljujući toj kombinaciji, za C4 Aircross s pravom možemo reći da je izrazito primamljiv automobil u svakom pogledu. Iako je automobilsko tržište preplavljeno SUV modelima, rijetki su oni lijepo upakovani u formu terenca, koji će ipak većinu pređenih kilometara napraviti na urbanim putevima. Citroen C4 Aircross definitivno je jedan od ljepših malih terenaca koji su u ponudi, a svojim vanjskim dizajnom prati novi dizajnerski pravac, pa se odlično uklapa među ostale Citroen modele, koji su prepoznatljivi po svom atraktivnom izgledu. Unutrašnjost C4 Aircrossa ipak je nešto jednostavnija od vanjštine, a zato su definitivno krivi Japanci. Gledajući iz ugla evropskog kupca, japanska minimalistička filozofija i nije baš očekivana za automobil sa ovako atraktivnim i modernim vanjskim dizajnom. Instrument tabla je jednostavnog dizajna i nešto manjih dimenzija, ali dobro pregledna sa potrebnim putnim informacijama. Sve funkcije u kabini su intuitivne bez nelogičnih rješenja koja su često vidljiva u automobilskoj industriji. Ergonomija je odlična, a idealna pozicija za vožnju vrlo brzo se pronalazi. Udobnost je također vrlo dobra, kako se i očekuje od Citroenovih automobila. Citroen C4 Aircross dug je 4,34 metra, ali nudi dovoljno prostora u kabini za 5 odraslih putnika. Zahvaljujući velikom međuosovinskom razmaku uz dobru iskorištenost prostora, C4 Aircross nudi više prostora nego što očekujemo. Prtljažni prostor nudi 442 litre zapremine, a na zadnjoj klupi iza centralnog naslona ostavljen je otvor koji je pogodan za transport dužih predmeta, kao što su na primjer skije. Ispod poklopca motora nalazila se oznaka HDI16, što je standardna oznaka za dizelske motore koji pokreću modele iz PSA grupacije. Ipak radi se o japanskom motoru, to je Mitsubishijevom 1,8 litrenom DID Common Rail turbo dizelašu koji razvija 150 konjskih snaga sa 300 Nm okretnog momenta. Radi se o odličnom motoru koji posjeduje sistem varijabilnog otvaranja ventila i niskog kompresijskog omjera. Zbog toga ovaj motor ima izrazito miran i tih rad u svim režimima, što je izuzetno cijenjeno. Motor je vrlo elastičan, a uz nešto opreznije pritiskanje papučice gasa može biti izrazito štedljiv. Motor je također uparen sa Mitsubishijevim šestostepenim ručnim mjenjačem koji je vrlo precizan i ima kratak hod. Tu je bio i pogon na sva 4 točka sa 3 režima rada: 2-wheel drive, 4-wheel drive i 4-wheel drive lock. Načine prijenosa biramo putem kotura, a odabir možemo raditi i u toku vožnje. U režimu 2-wheel drive automobil se ponaša nešto agilnije, dok u 4-wheel drive režimu automobil ima dosta uglađeniju vučnu silu, ali i nešto manji užitak prilikom pritiska papučice gasa. Ova dva režima bit će najčešće korišteno u svakodnevnoj vožnji, dok u slučaju vožnje po težim terenima, dubok snijeg, duboko blato i slično, koristit će se 4-wheel drive lock režim. U 4-wheel drive lock režimu raspodjela pogonske sile fiksna je 50% na prednju i 50% na zadnju osovinu.
Povijest C4 Aircross modela jedan je od jačih aduta. Uz dobro kalibrisane amortizere odlično funkcioniše, pa se C4 Aircross dobro snalazi na svim terenima. Tako mu nisu strani brzi prolasci zavojima na asfaltnim putevima, kao i dobro upijanje udaraca sa makadamskih puteva. Zahvaljujući progresivnom servovolanu, upravljivost je neočekivano lagana, pa tokom vožnje nemate osjećaj da vozite SUV automobil koji teži 1495 kg. Citroen C4 Aircross trenutno je jedan od najatraktivnijih SUV automobila koji se može naći na tržištu. Sa odličnim vanjskim dizajnom i odličnom japanskom mehanikom predstavlja dobar izbor za kupca, a ozbiljno konkurenta drugim SUV automobilima iz njegove klase. Sve detalje sa testa možete pročitati na Carlander portalu.